این حادثه که شد خون جوانان این ملت ریخته شد، این یک هدف دیگری دارد. چطوری که میگویند تگ کاسه نیم کاسه میباشد. یا اینکه شما این ملت تاجیک رو چنان هم بد میبینید که وقتی که تیر پرنده میکشید یک کیف میکنید، راحت میکنید خون این جوانان ملت ریختن، یک شما چشم دیدن ندارید این ملت رو. یا این هست در دل میگیرن میگن که هم فلان 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 آدم ها قصدن هم ملت من هموطنان مرا کشتن، ناحقانه کشتن و این آدم ها قید میگیرن، نام شما در نظر گرفته میمونن. کی میداند پگاه یک تغییراتی کلام میشد، نام شما فحش میشود که همین خونی جوانان این ملت رو شما میریزونین. سلام علیکم دوستان و هموطنان. چند روز پیش حادثه‌ای که شد، کشتاری که در زندان شهر وحدت شد و من چند روز است که معلومات پرسیدم، گفتم، جمع کردم، اون معلوماتایی گرفتم، انشالله در آخر ویدیو خلاصه میکنیم. و این 7 کسی که در اونجا کشته شدن، من چندی گفتم، هیچ نیافتم، هیچ دلیل قاطع کننده نیافتم که اینها با گروه تندرو ایگیش دست داشتن یا یگان علاقه داشتن. خاصتا این دو برادرها سهراب حسنوف و رحمت الله حسنوف، این دو برادر رحمت الله خاصتا به نام رحمت الله 24 مشهور بود. و این یعنی چی؟ یعنی ایگیش یک چیز دیگر هست، هیچ قبول ندارد این گروهی که هست، گروه 24. این هیچ نیستمیستی میگن، یک جو شده نمیتواند. و ما میدونیم که این گروه تکفیری داعش ایگیش قریب که تمامی مردم، تمامی گروه ها را تکفیر میکنن، با تکفیر آنها مشهور هستند، حتی در سایه خودشان هم تکفیر میکنن، غیر خود دیگه هم غیر مسلمان هست. و دیگر این که چیزای شبهه‌ناکی هست که چرا شما آن زندانی که زندانبانایی که زخمی شدن میگویند 3 کس زخمی شد، چرا آنها رو نشان نمیدید که من زخمی شدن و یا یگان ضرر دیدن؟ و پس چرا اجازه نمیدهین که جسمی که اون عائله حسنوف کشته شدن با پدر و مادرش و با خانواده‌شون نشان نمیدهین که آنها شستشوی کنن و دفن کنن؟ چرا به آنها اجازه نمیدهین؟ خودتون بردین گور کردین و چند روز است که با اخرینت میکنین که در قبرستان که هیچ کسی آمده قبر نکشاد. این چی معنا دارد؟ شما آیا از یگان سر میترسین که سر فاش میشود یا یگان چیز پنهان هست که آشکار میشود، شما از این میترسین؟ و دیگری گفتن که پسر گلمراد هم در آنجا بود، او در این گروه تندرو بود میگویند. و من خیلی پرسیدم درباره او، هم یک سوال عجیب، جواب عجیب دادن. گفتن که او برادر اگر او فکری اندیشه او تندروی می داشت، او با پدرش می رفت میگفتن، یا اینکه بعد از پدرش رفتن یک راه یافته برآمده می رفت، زیرا که هزارها آدم رفت از این راه آزاد است، او هم می رفت میگفتن. او در این گروهی که در پدرش بود قوشی نبود گفتن، او یک مظلوم در مابین ماند گفتن. اگر او این فکر اندیشه می داشت سری وقت برآمده می رفت میگفتن. این هم خیلی قانع کننده است که ما میدانیم که پدر با کار خودش جواب میدهد، فرزنده با کار خودش، حتی اکای دادر هر یک از فکر و اندیشه خودش دارد. نگاه میکنه یکیش با گروه تندرو میرود و دیگرش بالعکس ضد هست. بله این جواب درست هست. آنچه که گلمراد کرد، این چه علاقه دارد با فرزندش؟ فرزندش بالعکس راضی نبود که برای همین در تاجیکستان ماند. و از این خلاصه میکنیم که این 7 کسی که کشته شدن هیچ با این گروه داعشی تندروی که در تمام روی دنیا ممنوع هست رابطه ندارند. و دیگر دلیل این که گفتن که اینها در زندان هستند، اینها در محدودیت هستند، اینها نمیتوانند از بیرون هر چیزی که دلشان میخواهد دسترس کنند، اینها در محدودیت هستند. از کجا در اینها پیدا شد کارد و آهن و یک چیزای تیز پیدا شد که اینها دسترس کردن و خواستن گریزن از زندان؟ این هم یک چیز شبهه‌ناک است که در این حالت محدودیت هیچ چیز دسترس کرده نمیشه در درون زندان. و اینها هم یک اشاره شبهه‌ناک است که همه آنها رو جمع کرده در یک جا. این آن هیچ دلیل 100% نیست که اینها در این گروه دست داشتن یا آن چی میگویند که قصد گریختن داشتن، هیچ دلیل قانع کننده نبود. فقط این گپایی بی اساس است. این حادثه که شد
хуни ҷавонони ин миллат рехта шуд, ин як ҳадафи дигаре дорад. чӣ тавре ки мегӯянд таги коса нимкоса мебошад. зеро ки чаро нагузоштанд ки таҳқиқ шавад, чаро нагузоштанд ки адвокатҳо дида бароянд, чаро нагузоштанд ки ҷисми онҳоро шустушӯй карда дафн кунанд. чаро бисёр бисёр саволҳо ҳаст ки дар ин ҷавоб нест. чаро ва вақте ки шумо тӯҳмати гурӯҳи тундрави игиш мезанед, баъд нигоҳ мекунед ки ҳама блогерҳо метарсанд дар ин бора сухан гуфтан, ҳатто падару модарашон ҳам барои таҳқиқ кардан метарсанд. тамоми адвокатҳо, тамоми мардум метарсанд аз ҳамин номи игиш гирифтан. барои ҳамин шумо ин тӯҳматро задем ки ҳама хапу дам мешинанд, ҳеҷ касе як сухан гуфта наметавонад. ман ишора мекунам ҳамон ба он касоне ки тир паронда ин ҷавонони миллатро куштанд. шумо чӣ тавр тонистед ки ин ҷавононро кушен, ин ҳамватанони худро? ё ин ки шумо зуд бовар кардем ки инҳо гурӯҳҳои тундраву игиш ҳастанд, лекин шумо агар таҳқиқ мекардед, медидед ки ин гапҳо асос надорад. зеро ки чӣ тавре ки гуфтам, онҳо дар маҳдудият буданд ки ба ҳеҷ оҳану корду чизҳо дастрасӣ надоштанд. барои ҳамин шумо агар каме таҳқиқ мекардед, медидед ки онҳо аз ин тӯҳматҳо холӣ ҳастанд. ё ин ки шумо ин миллати тоҷикро чунонам бад мебинед ки вақте ки тир паронда мекушед, як кайф мекунед, роҳат мекунед аз хуни ин ҷавонони миллат рехтан, як шумо чашми дидан надоред ин миллатро. ё ин ҳаст. агар ин тавр бошад, шумо оё аз худо наметарсед ки худо дар ин ҳама чиз шоҳид ҳаст, мебинад, рӯзи қиёмат мепурсад. он зулмое ки дар Саиднае шуд, ин барои мо дарс нашуд? худованд ҳами ҳамно ҳифз кард, аз раисаш то зиндонбонон ҳами ҳамно ба дастгир шуданд. оё ин дарс нашуд ки мо зулм кунем ба ҳамватанони худ? ва дигаре дар байни ҳамин коргарои орган, дар байни шумо як одамое пайдо мешавад ки онҳо ватан, ҳамватанони худ, ҳаммиллатии худро дӯст медоранд. баъд мефаҳманд ки шумо инҳоро қасдтан куштен ва онҳо баъд дар дил мегиранд, мегӯянд ки фалон одамҳо қасдтан миллати ман, ҳамватанони маро куштанд, ноҳаққона куштанд. ва ин одамҳо қайд мегиранд, номаи шумо дар назар гирифта мемонанд. ки медонад пага як тағйироти калон мешавад, номаи шумо фош мешавад ки ҳамин хуни ҷавонони ин миллатро шумо мерезонед. барои ман даъво дорам, чанд боре гуфтам, раҳмдил бошед ба ҳамватанони худ, ғамхори ҳамватанони худ шавед, кӯмак кунед. агар мо ғамхору ҳамватанони худ нашавем, ки ба ҳамватанони мо кӯмак мекунад, ки раҳмдилӣ мекунад? мо зидди куштор ҳастем, зидди ин гурӯҳҳо ҳам ҳастем. пас мешавад ҳамина таҳқиқ карда шавад, дида бароварда шавад. куркурона набояд хуни ин ҷавононро резонда шавад. эй коргарони зиндон, зиндонбонон, коргарони мақомот, шумо раҳм кунед ба ҳамватанони худ. инҳо фарзандони мо шумо ҳастанд. чӣ тавр шумо метавонед силоҳ бардошта хуни ин ҷавононро мерезонед? оё дар дил раҳм надоред? оё шумо фарзанд надоред? оғӯш намекунед, раҳмдилӣ надоред? чӣ тавр фарзандони бегонаро ҳаминтавре мекушед бераҳмона? ин велосипеди 82 сола чӣ гуноҳ дорад ки аз саҳар то бегона медоред, ҳамаи оиларо медоред, азоб медиҳед, таҳдид мекунед? агар ки мардум диданд ки аз тарафи мақомот, аз тарафи зиндонбонон раҳмдилӣ бошад, ино ислоҳ мешаванд, хатогиҳошонро мефаҳманд, ин роҳи ҳал ҳаст ки мо бо хубӣ инҳоро даъват кунем, ислоҳ кунем. чӣ тавре ки гуфтам, агар мо ғами ҳамватанони худро нахӯрем, ки мехӯрад? Ки мехӯрад? ҳамин русҳо мехӯранд ё ки дигар миллатҳо мехӯранд? мо ки дастгирӣ накардем, ҳамватанони худро ки мекунад? шуморо ба худованд месупорам дӯстон, раҳмдили якдигар бошед, бовар кунед ин як миллати мо дар як ҳолати вазмин ҳаст, кӯмак кунем ба якдигар, раҳмдилӣ кунед.